Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sawubona mlaleli umsadongwane awusihambile isikhathi siqolise. Kaphansi singena kulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sengiyovela isimelane. Ngihamba lapha ke nemfundisi intokotela Reverend JV Baba Mazibuko. Uhlelo lwakho longena njalo ngemva kwenzabathi insimbi yesikhombisa. Shonile la ngelisonto. Sawubona welasi. Bingelelo namnguni hlelweni enzambama sibingelele nemlalele ekhaya simemukele hlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Siyabonga bengilalele umfundisi ngilalele basendondozo eqinisweni. Ngaze nami ngafika ngilesilingo ukuthi yathi kufanele manje umfundisi ukuthi lo hlelo selivule ngendlela yakhona. Emasekhenzi nje lambala ngihawukele kulaba sendondozo. Ngihombe babe basonzela balaleli noma umlalela sonzela alungisa kwakhe kwekubhala titote kwalendzaba Imphilo Yelikhaya. Injani Imphilo Yelikhaya? Lakhiwa njani Yelikhaya? Ngoma solo ayakhiwa emakhaya. Siyatibona netindlu tiyakhiwa kuthiwa kwakhiwe emakhaya. Yini Yelikhaya? Welasa. Nguni siyabonga simelane into lenhle leyo nembono lomuhle liqiniso ke futhi nekuthi emakhaya solakhiwa umhlaba wathi inhlo solo ayakhiwa emakhaya futhi uyawudzimate ugoqodo umhlaba solakhiwa emakhaya kuphela lokuyinsayeya kwekuthi ngebuthe bendlela kwahamba walahleka lomkhondo ngoba umpostoli Paul ubhalela libandla laseKorinte encwadini ekuqala sahluko sesithathu uthi mina njengenyanga lenkulu ngibekile isisekelo wonke lo wakhako ke akaqaphele silapho ke sibhaza lokho ngoni ngoba kulahleke lokuqaphela ngisengiloyo ufuna kubeka sakhe isisekelo kanti ngesikhathi ubeka lesakho sisekelo ungakaniketwa lelikhono lekubeka lesisekelo Nkosi yami sakhe emabhakede emakhaya nalokuthi ke le yakho foundation uyibeka kuphi ngoma kufuna uyibeke etikweni kunesisekelo lesikhona ngetulu kwalesakho sisekelo ngiko ke kwakhiwa emakhaya simelane lapho kwasho ingoma ebantu noma isethi maculweni tusimbi izilumi lodwa netinhlungu timetotwana sitama lokho ke mnguni ukuthi Nkosi yami leto dinsizi netinhlungu mane tinciphe elihlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sitapunele ngesingisi bathi recap. Siyabonga asimelane evikini leliphelile besitama kwekuthi sifinxe kafushane lesithite pheceleti timpawu temfati losishi sabala ke mnguni sabala kungabongi sabala kungaceli sabala kungancengi sabala ingane ukufunela kwakho kube ngawe sabala ukuthi uticabangela yena lenku bese ngiphinde ngiyakwengeta kube kuthi umuntu losishi akabuqini bungani umuntu nje losishi simelane akabuqini bungani ngilabala abagcina bacabene bese kugwajula siwena wathini angithi yaqalwa nguwe lenzaba uthi khanza nje simelane ayingomo ledlayo dwana nawuthi uyabuta hawo njoba naba abafati bahlangene bendakude bangithina mina njoba phela naba abafati bahlangene bendana kwanana hawo nginamsebenzi ngileti yinga leti ngileti into leti konke nje ngalokuthi kungaye bese naso uba ngiqhongo kude ke lovama kuhlala naye akhonse bungani bakhe akabugcini bonke labantu kwaba nebungani nabo kodwa sebumunyu lobo bungani
bese uyabasho babeke emabala babeke emabala futhi ngani wangigcina ngani bani bonke laba lese bamgcinile ba wrong bonke shose lo kahle nguye lo kahle nguye lokukhona lo hlobo loljalo sinalo bonke labantu wena nje wedwa nje kahle kuya nemadodza kuyaphatha ke lokho lokuthi kube khona nje indodza lesiqhomokede bese sengedalelo ke nakuyindodza siqhomokede okay uthi khanza yena angqono kunabo bonke akafuni lusito noma seceleni kwakhe manje kungangehlele si tama ke namhlamnguni kuyisonga sitayisonga nayo umlaleli kepha khona letinye tetinto lesithi phethe tekutama ukuthi pho lo mkhuhlane lo noma usishi noma ingcalamba noma siqhomoketi ungenda njani simelane angivete nje tishwana tibe mbadlwana umuntu ufike lapho athi lide ungathi khanza ukhula esimeni lapho ungathi sisekelo sempilo asihambi kahle kepha ngifuna kuletha insight lethi wathi mathi wabamneminyaka le15 na ufika kulomnyaka leyo kuba khona kuqala kubuka into ngeliso leselisuka ebuntwaneni lokusuka ebuntwaneni kukwenta ukuthi ubone yini lenhle yini lengangilungela yini lengakhela etikwayo empilweni yami lokusho ukuthi nawo embhalweni ubuka lencwadi yabaseKorinte becela belishumi nakusathu lakhuluma khona umpostoli phakathi nangisengumntwana ngenta into emntwana uyaqala lapho simelane uyehlukanisa lomunye ngenxa yesimo laphila kiso ungakhandaza ukuthi tsa kahle kodwa kufuna kuqale ukuthi lokhu ngiko lokhu akusiko lokhu kungangisita lokhu ngeke kungisite leto tinto ke mnguni tiya ngekuya usathuthuka nempilo so ufika lapho uba indodza ufika khona uba umfati uyayekela kuntwana wena kunene la manje labantu banatako baswe bangakaboni sebafika esigabeni ukuthi basale bayekela kucabanga njengebantwana ngilensaya lesitama kuyiphonsa simelane ngokuthi lo munye umuntu kungendeka ufikile kule minyaka nalengetulu kwalele sibalako kepha wathalalisa wahamba nemdumo wangabuki kokuthi kulusito lokho akusilo lusito lokho wedlule esimelane ekutheneni ukuthi kulusito lokho kungangisita yini mina ngiko ke ngifuna kuphosana nga emaphuthu abembadlwana ekutheneni indzaba sesikhulumile lapha ehlelweni singaqali naleminye imango emathuba avulekile kwakhulunywa sithi ke mnguni ukuthi siselaphe lesifo lesi ngiyabona singalanga ulalele ubutile lo mbuto wathi senta njani sitoletha ke tinqomo simelane nemlalelo kwendeka naye sisakhuluma athi yathi nanaku kungaba lusito yebo kwekuqala kunanaku lokuthiwa ngesilumbi i-introspection kutihlola wena sengihleti kuleli khale bantu yini ungathi indlela lengitsinzana nalabanye ngayo akusiyo yini indlela lengiphathana nendodza yami ungathi isibanga ukuthi sibowilitisana kanzi siyeva ukuthi likhaya naliphila kunekuthula kunekuhloniphana ngophela lokufundisa sicala namhla njengoba sengishito nakuleminye imango
ukuthi inhlangothi kukhulunyiwe kwafundiswa bakhuluma ngekuthula bakhuluma ngebumnanzi yini lekamngakukho lokho wende njani yini bantu abami ungathi asiphathani kahle bantu abami noma ngikhuluma abangilaleli lapha uyatibona nje tinto omnguni lo ungathi tenta inhlala kahle yenu ekhaya ingabi sesimeni lesifanele lokho kufuna kukufuqele ekutheneni wende le introspection lokuthi hlola wena kunjani kami ngiko yini lokho kuhamba njani yini kube kanje okay lokho kubalekile simelane ungabuki ukuthi bani ungendani bani ungiphatha njani bani ungendeni kodwa mine ngendeni ngendani uma ngabe lo muntu athi ase ngiyokuva ngiyobuta kubathandaza kusengasendlela ukuhlola kuse la kamakhambi asengiyokuva nje kubathandaza sokungahlolile lo muntu lo yini letinto la ngadenta nakusengasinje sengiyadihlola manje akuthinzini lokho ukuthi sengiyena kumazibuko simelane angicabange angimatha umlalela ngathini kodwa le ndlela ye-introspection utihlola wena lapha awufuna ukuthi ngubani usengefiki lokho ukuthi ngibani lo ngangisida kepha uthi yini mine lengiyendako kuze kudaleke nasi simo ngingasida kude yini mine lapho ngifaka khona sandla ekutheneni into tibe kanje ilapho simelana ayikho kutheneni bana ngangisida njani kwesibili ke asakwendile lokutihlola kufuna umuntu efike esigabeni lapho abona khona phecelezi ngesilumi arealize khona uyathi kune problem la uyathi kunenkinga la uyathi kunengxaki la ayibone lengxaki ayibone noma vele isuswa nguye noma idalwa indlela lekenda ngayo tinto noma ngendlela la khuluma ngayo tinto noma ngendlela la thatha ngayo tinto nebantu kulesimo la phila kwesekhaya lakhe kubalekile konke lo indzaba yekuyibona lenkinga lengiyona yenda ukuthi impilo lakhaya ibe simelane letinto lesithi thindile ngaphambili tiyenda kube nesiphithiphithi ekhaya kulesi sikhathi ize ibuye etandleni ukhande nje lempilo lakhaya kuyagijinyiswana nasemabaleni kuyamukulwana kufaka nemizaqa kulesi sikhathi bese kuvele kungena kulendzaba yeSodof live lelagcina selakhe umthetho engako ngesizathu sekuthi lempilo lakhaya ayisimnanzi angeke uyelaphe inkinga simelane longakayiboni ukuthi yini kwende njani funa vele igcine kubonakele funa kugcina kubonakele simelane yini lele ndeka lakho kwesithathu ke sekubonakele ke sesendani kwesithathu uyaphenduka ke mnguni okay lokho vele ngisagqile la kuwe kunekubuka mshiya loya so tiphenyile wena so ubonile kunenkinga la kufuna uphenduke simelana okay loyo ke ngimanga lo madiba indzaba ukuthi wena uphenduke emkhubeni lo tikhanze kokuthi uyawenda ngwendeka ukuthi uthi khanze uthi imfengwane na ungimake noma usiqoqoqo na windoda ngoba lesombululo sawonke wonke uthi khanze uthi qoqoqo windoda wena nakuqhamuka wena kufuna kukhale bokati bashobele phase mibhede matafula nako konke utenda libhubesi dinho letibita ukuthi noma windoda noma umfati uphenduke kuto kuphenduka ke mnguni koqala
ukuthi ushintshe ingqondo washintsha ingqondo utawushintsha kwenda kuphenduka nje kusho lokho you make up your mind you change your mind because uyayilungisa lengqondo uyaguqula indlela loqabanga ngayo ngoba waguqula indlela loqabanga ngayo utawuguqula nendlela lowenda ngayo umuntu unawo yini amandla ekuphenduka noma kukhona la kumele awathole khona unawo Simelane emandla ekuphenduka umuntu ngalokuthi lo lwati lwembuliwe nalumusa uqwela umhlaba wonke okay lo lofuna anqike kuye so wakwenda yakakhe umdali wayenda iphathi yakakhe sibuya lapha esishini siqhomo kwetini ngqalambene lonke lohlobo kunengane ekhathi ngikhoshisa njani ingane ukuze ngiphenduke uyaphenduka emlone ngane ngiko Simelane lo lwati lolundandako lokumkahle angibeke ngesilumbi athesha kuve lokunye ngidakuhumusha Simelane information is floating in the 21st century inene ngamanye amagama lwati luyandanda esikhathi lesiphila kiso awudingi ukuthi uze uye esikolweni yoba netiqo kuze wathi udinga nje ukukhuthala kuphela ukuthi nawubambe nje liphepha ulibuke leliphepha lokubhalela kuleli phepha kuyi-information nangu umsakato labanye bethu sithi hluphile sihamba sawudlala edeskini kuze sibe nana kulesi kushoko ngamanye amagama namhla sesihlafunela umhlaba kubita nje uhlale phansi ulalela nehlite uyivule utowubona ukuthi ingane ayilakhe likhaya njengoba nenduku ingawakho njengoba nenduku ingawakho umuntu lethi dinto Simelane letithi vula inhlitiyo vula ingqondo ungadijeli wena ukuthi njengoba kwakunjalo kutaba njalo zibe phakathi qha kwaNkulunkulu lokunjalo kodwa kwakho wena umuntu kuyanjinja ngoba nangesikhathi sikhula lokukhula kusho ukuthi akuhambi nje iminyaka kuphela kodwa sekuntshintsha nekubuka tinto nekuqonza tinto nekuntshintsha umhambo ngilele sikushoko ke la number 3 ukuthi akube khona lokuphenduka in the light of this knowledge in the light of this information njengoba nako sengiyakwati lokho ungete wena uthi mina ngathi nje ukuthi imoti ibekwa liche la ingaka start ngilele tingasalungu lele tibekwa liche okay akusithi imoti tonke lekubita subiyeke liche uthi Johani ubona sicuku siyeta sitakuye alapha emfuleni eJordan sitobhajatiso wababita man washo lo mnyaka ngathi wabethuka wathi khombisana ithelo tekuphenduka angithi ke letithelo tekuphenduka Simelane tidalwa ukuthi kukhona lese bakubonile khona labakuvile siyamila ke dona sekufuna manje kube khona tendo labatendako ngoba sesivile sesibonile ngeke sichubeke ngendlela ayidolo asengibudele nangu lotawuthi ngimgcina idolo anjena babo akami nangabe sekaphendukile mhlambe lona solo wabamba useyovele lona unjena wazwa mfana sekoneni kusi awu lokhu kuyawuhlala kunje angasaboni utawubona njani ukuthi sophendukile noma sisike ngibabeke uthi umkami usevele ngimati anje noma sekazama lokukhombisa ukuthi uphendukile utawuthemba njani lo baba hayi sophendukile lo wakithi siya lapho ke Simelane esinyathelweni sesine sophendukile kwesine qolisa okay na ungibaba ehlala phansi nemkakho umkami umuntu udame kudifuna watiphenya wakhanza nakho
ngiyabona ukuthi ngidlangisela ulaka kuye ngathi ke nibitana ngani nabo sibani colele ngiyathi nangisho njalo emadoda akufuka umoya ngoba akuthatheki ukuthi into lengenteka lokhu nikwenda nobabili ngoba phela ntama kwakha yakha angisikhuluma ngakwakho Yelikhaya nawuphuma la ndlini utaba ungakabhalwa ukuthi wena uqolisile lo mfazi kanti noma ngabe nguwona mfati babe ayidle idishiyele umuntu uzame ukuthi phenya wabona lokho ukuthi kulesi sikhathi bese ngikhanza livi liphakama ngenxa yokuhluthuka ngesi wena wekuthayithini ngithi xolisele ngidawudama ngako konke ukuthi ungaphinzeki lokho uya utshela lo muntu ukuthi ubonile so uphendukile ngako ke so uqela liqolo lo liqolo futhi luhamba nekwethembisa ukuthi emahlandleni onke lalandzelako nakuthuke kwathi manya uyabe kuphunyukile kodwa kona nako lapha titabe tilima khona qele lo xolo ngulapho ke mnguni sekungena na into lokwayibuta so ufuna lusitoke ngoba letinye taletinto atigqini la kuphendukene so uphendukile wabona ukuthi ungathi liphutha belivama kubangalanga kimi so ufuna lusito ke mnguni seyangena ke kungena imihiba ke dishwana la kungendeka ukhanze ukuthi lolunye lusito utalithola kubeluleke lolunye lusito utalithola nakubathandazi lelunye lusito utalithola nakubobani bantu labatakusita labangethu uthatha angathi ngisitakhumsha sitawusitana ke nawo labangethu uthatha advantage ngempilo yakho ngoba kunalolu hlobo uthi uyawufuna lusito luthi ngibone ngibani bese lukusebenzisa kabi kodwa lapha thola lusito lolutawusita luthuthukise nali likhaya lakho ngoba lenzabi ngelikhaya lakho lokho ngushiso ke ukuthi kunethi imbisi lethi kola ngaphandle amsungena elugibeni ngenxa yokuhlupheka funa lusitoka ungalifuna kubatali ungalifuna ikakhulukazi kulaba sembili kunawe lokho kubalulekile kulesi sikhathi ngalolimi lwanamhla ungathola namento nasikhuluma ngamento sikhuluma ngemuntu lo khona ukuthi akuguide empilweni akuqonzise akweluleke kungasho ukuthi nje ikhansela kodwa ngumuntu lotawuhle akuqathathela lwati ukuthi kuyahambeka la kuhambeka kanje kuze uphumelele nayo ke mlaleli lapha khona indlela la kuqoqa ngayo ke umfundisi indzaba lebesolo siyibuka siqale sabahlanganiswa bobabe sabona bomake kusasiyachaza ukuthi umlonjena kusuke kwendekeni satibona timbawu sativa nekwekuthi ke vele lento ikhona yendeka yini cha seva ngayo umlaleli ukuthi vele kukhona kuyendeka lomnye azathi mina nje ngihlala naye vele ungilendvo lena kepha naye siyakholwa ukuthi kuloko la kusho umfundisi lomuhla ukuthi asitihlole tifunisise bese uyatitfola vele soyaboza hayi vele ungazuthi lokhu bekukhulunywa la ehlelweni dilima kami nazi ngaba sokubonakele lokulandzelako kuthiwa uyaphendvuka lo saphendvukileke nangabe weba uyahamba uyovuma uxolise uthi hey ngakhe magoda bhen la ngangilambile noma ngeke abuyele kepha nalokuxolisa awuhlephuka indzawo umake ungibabe usho njalo umfundisi uthini ke wena mlaleli ilobole nawe sitawuxoxa nawe la ehlelweni wena usikwakho ukuthi ke usichwebe enombolweni 24061010 bese soyasho cha ngiyamuva mfundisi nami ngithi naku lokunye lokungasida sitokhona kuphuma lenge ngoma sithi impilo lena Yelikhaya sakha emakhaya kusene emakhaya lamasha
labanye abakaboni lutho kusesemnanzi base kuneti igaba ke isigaba sekuqala nansabitana khona ngabodali bo sweet lokulandzelako makwabani lokulandzelako hey emntu wenkosi angikwathi lokulandzelako basi ke ingabe wena ke le yakho i-relationship budlelwano bakho bukuphi kuleti igaba leti asase umlaleli ke lo selayinini sokhona lokhona sekomela ngwane sawubona sanibonani vivini hawu baba Mazibu mabandla sabathi kamashayika mandini wala cha inkosi yami kuyevakala lokukhuluma into tonke tifuna kwetayeleka ngendlela letawakha sinana iliviki nje lesuka kilo bese sibayeni kwabuya kwaba nemithandazo kuthandazelwa live ngilokuhle lokufuna sikubonge futhi nalokusakha ukuthi sibe nenhlalo lenekuthula ike nakhona lala lokusho ngibaba Mazibu ngaphandle kokuthi letinto tiqale lebuncane kufuneka nami ke ngibeka umbono kufuneka ukuthi labuncane umuntu akhule ngale nhlonipho ngokuba noma ngabe sesenta tinto letinhle ngikunake nje ke mina ukhanze ukuthi sinebantwana umntwana umbona geza uthi nawuthi uyaphathi ngesontweni kani phela nalesontweni ufuna ukuthi labantwana kube kuya ngami ngabe kuye ukuthi labantwana nabefika lemasontweni nicelile nemakhaya nivunyelwe inekhaya ukuthi uthe esontweni ngalokuyinhlonipho ngoba lokunye ukhanje nje ukuthi ushiya umntwana la ushiya babe wakhe uyolusa inkomo uhambile uye esontweni lokunye nalamabholeni naye ebholeni umntwana kuhle ukuthi awudlala ibhola kodwa kufuneka abaphathi bebhola babakhuthate ukuthi bantwana babocele emakhaya bayebholeni naloku ke njengalwasho nje babe Mazibu nekokuthi kubonakale seliphilelana ekhaya maka ngasho nje ukuthi yebabe nawe yemake kwentelelo ukuthi nihlambululana la kutheni kukhona la beningevani khona kodwa bese niyevana yebabe bengicela kokuthi yemake awungentele kokuthi sekuyakhomba ke lokho ukuthi noma ngabe benicabe sekuyahlambululeka lokucabana kwenu ngawe bonkosi lokuhle nje lokuthi letinto tikhulunywe yonke indawo siphile impilo yekuvana ngikukhuluma tonke into letingenta ukuthi sihlale inhlalo lenhle ngiyabonga baba Mazibu nawe levivi mandini la siyabonga sikuvile baba ubeka kanjalo lapha ke bamahla ngicela kubathatha nje babe bathathu umilase utabeke so uyaphosa kulokumlalela kakushoko inombolo isethi 24061010 asikomukela ngwane ehlelweni sawubona usemoyeni sawubona msakati yebo baba ukhuluma naNkuzana msakati original pastor seNkuzana sikulalela lapha ke mphathi wami letinto leti tenhlonipho njengoba tibe kumfundisi ukuthi hlamba ngesigaba tibangimake tibe ngibani sinosakhona wena ngiloku ungahloniphani usukela abantwana bebabuya ngala kulomake wena babe sowulibhubesi nawutala ekhaya lapho manje lento leyo ngiyo letawugcina lesho umfundisi utawugcina sothi yewe ngoba njengoba ngandini uhloniphana kufuna kusukele la kulabantwana omake ameneje labantwana bacele nalo make ahloniphe lo baba utawuba ngimake welikhaya ngiloko nje mphathi wami lengikubekako pastor seNkuzane lokhuluma naye siyabonga Nkuzane siyabonga mphathi ngizathola abe munye welase kulohlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuka ke lamhla ukuthi indvo lengasisita kuphuma la kule ingabe solo sikhuluma ngayo yini ungaphosa lakho mlaleli 2406 1010 sawubona hello babe Simelane na babe Mazibu yebo make siyakwemukela
Mohle Jesu namhlanje hamba masiyabonga ngimake mafuthi ehlangene. Yebo Ncele. Amen. Babe nayi siyabonga Nkosami babe mazibo uyasakhela imithi yethu. Lokunye nje bengakwadi kodwa sengikufundile. Ngicela nje ukugcizelela kithi thina bomake ukuthi lo mnyama uyafika ekhaya ukhanza ukuthi yena wadi le ndvodza yakhe kuphela nje bobabili lo mndeni akawadi. Cela kubaxwayisa ukuthi ngalelinye ilanga uyawuthi le ndvodza yakho kanye laba basemndenini ngibona laba yokusida kusasa. Sengicela kubuda-ke babe ukuthi uthola ukuthi babe sewahlala dlathu nje unelilaka noma ubuta ukuthi hawu babe kwenta nje nathi sengilimele kakhulu mina ngisabona ukuthi khona into letangisida lana nawe noma ukhuluma uba letulu angisakhona ukukhuluma ukuthi sentawufisana nani thina umuntu lonjalo babe mazibo kusengilunga yini usulimele Yabonga Ncele sibongele ngibaba Mafuso welase. Siyabonga Mnguni. Angicale ngayo le yamake Mafuso. Kuletinto lesesithi balile. Sithite tihlole. Na ukhanza ukuthi dilime ekhaya. Xolisa. Kukude lokwelihla lokho. Xolisa usho ekuxoliseni kwakho nakunekwendeka ungaze ukuphakamise lokunye lokungaba sibonelo setindo lobonako lokuthi njengoba ukhala nangawe yini vele lobonako ukuthi ayikahambi kahle lokho kuyalithobisa lulaka lwemuntu lokhuluma naye kuyalithobisa lulaka lendvodza lokunye lekangaka ngeda simelane ngibona lokho ukuthi sidinga lokuqonza lamakhaya ukuthi kude lo ingilosi sonke sibantu emaswati angathi efika kanjani kodwa emaswati athi konakala ngemlomo phinde kulungiswe ngawo lo mlomo mhlambe ngisengangeda nami ngakhe ngoba kuyakhiwa konakala ngedendo phinde kulungiswe ngato dendo. Amen. Lokho kutayenda ke impilo ichubeke. Kuloko bekusho bonkunzana nahlabathi ngicabanga sibe ba kuyavumelana babe enhlabathi uthinta indzaba yenhlonipho letinto leti simelane njoba sike sakhuluma ngaphambili letinye inhlelo inhlonipho ngumtiya lothunga bonke ubudlelwane phase emthundwe la akunandzaba ukuthi ngabe kuhle kangakanani into lo yendako kodwa na ungayendi ngenhlonipho ayimukele ngidawubekisa kufuna kubesa ngento lofuna ayibona umuntu kulanjiwe nje kulamalanga njoba kulanjiwe nje nangafika ngibe siqhomokethi kulento besikhuluma ngathi ngintene tinkwa ngijikjele tinkwa ungazi uyabona semakhambi kwendeka nasiphinja sijikjele inyama etulu inqakhe ukhande ukuthi sive sengisibuthisile sengiyajikjela nje akulutho usipha lokudla silambile kodwa nawenda kanje singaduba sikushela lapha phasi lokudla kwakho yini indaba kuti inhlonipho ngumtiya thunga bonke ubudlelwane phase emthundweni la ngicela ngibuyele umlaleli oselanini sisehlelweni siyakumela ngwada sawubona ngiyabusela Mnguni yebo baba Nkala la studio yebo Nkala hayi ngicela sayifishale cha ngithatha lithuba lekubonga ukuthi senisonga cha sakhekile nisilaphile kakhulu madoda abazalwane ngiyathemba ukuthi leti imfundiso lesitholile master utilandzelela emakhaya atavakha ngicela ke kugcizelela kule ndzaba ye self introspection uyabo le ndzaba yalokutihlolisisa wena Mnguni ifika kulesigaba ukuthi nawutawukhanza ukuthi ngingalanga nje ngiyatihlolisisa lento ithinta lekha enhlitweni noma kanjani vele kutawukhwalo sistrive sibuye sikhona ukuthi siphile in peace and in harmony nayo wonke umuntu njengoba nembhalo yayo usho ukuthi yetamani kuba nekuthula kanye nabo bonke abantu usho ukuthi ke lokho ke kuyowenta bese sekuba nalokunetheka ke la emakhaya ngicela kubuda ke kafishane ukuthi
ngabe kuthi sesekuyo nje lenzaba ye self introspection mawutawukhanza ukuthi sengitihlolile ngatibona lokunjalo bami ukuthi no cha kufuna ngikhorekithe ukhanze ukuthi lamndenini noma ku society angemukele kuthiwa ha ngalana nakangayekela lokhu inkomo ingayekela kudlatshani ukuthi naso ukhanza lokuthi ngibonile lokunjalo bami ngaphendula ngahamba konke lama processes lawasho komfundisi then emva kwalokho ukhanza angisakhona ukwemukeleka la kulomndeni wami ukhanza mhlawumbe angisakhona ukumukeleka ku society ukuthi ngibese senguhenglisha kanjani lokho ngale kwaloko niphethe kahle kakhulu bafundisi bami ngiyabonga. Siyabonga ku babe Nkalanga sisonga nemulase udibekile tindlu lekumele stende kuhlolisisa sekukhumbuda nje umlaleli ukuthi kumele uthi hlole wathi self introspection wathi emva kwaloko ufuna bese sewuyabona sivele hayi akukhambeli kahle naso ubonile tisole ufuna bese uyacolisa naso uphendvuke naso uphendvukile soyahamba soyena njani soyacolisa asikwemukele ngona ungaphosa liphi wena sawubona yebo kakhulu baba sikhuluma nabani okay phinza ke ubuye ke mlaleli besawuthinza lapha letindvo ukuthi uyatihlolisisa hlolisile bese soyabona usenze ligama lesingisi usi you realize ya bese uyabuza avele bengiphondlile bese soyenda njani soyaphendvuka nasophendvukile ke soyahamba soyacolisa wena bonga phosa liphi 2406 1010 impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona mfundisi njani msakatweni siyaphila mawunjani wena yaphila namkhuluma naNelson ngaphosa kuboyana yebo Neli ngithi mina lana kwahlunga nasingathi hlonipha thine kucala wonke umuntu athi hloniphe yena ngoba angibekuse nje bobaba ukhanze ukuthi isikhathi sengi babuya baphethe i-times ekhaya kubona bantwana bashoda ngani ngiko ukhanze usibambana sebahlonipha lo make kakhulu lo babe vele uhluleke ukuthi hlonipha yena ubuya ne-times mhlambe esikhulu fisa kasathi nosibhadalwa ngamalini uyena uchamuka udlile ongela amalanga cela wonke umuntu ahloniphe yena siyabonga mfundisi Hlelo siyabonga ke kuma-ke ukhuluma ngenzaba ye-times khona lelijanje belivame ukuthi njalo nali ekhaya liwaphatha omabili amaphepha ngithi ingabe lo muntu mzwana awuthatha kuyawentekani kodwa ke asithole nangu bese uyaphendula mfundisi siyakumla ngolehlelweni sawubona usemoyeni sawubona okay usacabanga mfundisi esimelana ngithinze kubekubili kokuqala angithinze nakulokuthinza ngithathe wethu phela lapho sicamuka khona nalesigajana saloluhlelo besikhuluma ngako ukuthi umuntu uba khona angekho besizikinza leyo nzaba nje nata uchamuka phethe i-time zonke malanga nesikulufisa kasathi nako ngilokunye lokho somuntu akekho akhona wena kunene ngito letinto lesithi silungisa tona sithi nobululeke ngeke ngibiyele kuto bese ngibiye embudweni wangalanga lothi sengikwendile ke konke lokho kepha solo bangibuka ngeleso lekuthoda ngentanjani impendulo simelane nawe mlaleli ithi phela uyaqhubeka wende lokuhle njengoba sishito nje sengakhe angithi nengiqaphu nesiswati lesithi konakala ngemlomo kunlulungiswa ngani ngemlomo shothi ke JV so wengete lokunye yebo so uyawukhotha simelana ungakhoti bantu abafile yebo ukuthi cha umfundisi Mazibuko wathi ngetento uyonakala ngetento futhi kuyalungiseka akachubeke ke lo muntu bantu phela emaswati akakhohlwa lo wakwenda kadzeni naku nje ngumfundisi mhlawumbe nje kukhona enqe wakwabula lo muntu ukhona lo ngakhothi sibazibuko wabula lo muntu futhi bese aphinze emaswati athi imfene ayilahli likhobo lwayo ngakho ke bavele ngani kwala nje nababo umnakethi nabothathu wethu lokuye kwendeke khwandethi bawudlana kabi nemthetho so ungena ekhulukuthu ekhulukuthu kunemsebenzi omkhulu labawendako kube khona ukuguquka so uyabuya kumuntu emangweni nakabuya akanasefika athi qathatha
simgole simgone sitawuqala labanye babaleka uyabona nakusawula kwendeka njalo base lo beka impilo injalo sibelana waze wayo solo bamfuna kumqhoba njengendvala awubake kodwa awuyeke kubeka nkalanga wende lokuhle cela kusasumlalelo sekhaya sawubona ehlelweni wena wakunene usemoyena njani siyaphila baba njani wena ona ungamane uphamisa live lakho sitokuva kahle siyaphila nathi lapha wona mfundisi nawe simelane lathina siyabonga lenhlelo sineke bancane sineke singilalele mina nje minyaka wami ngasi 23 yeminyaka labanye bana bo 25 usayothatha ya ngoba samehlo sahlaba phansi into yini ngalokuthi wona futhi bakhala boba bethu nakulamakhaya siyabona labo manje ayikahle hayi ngisakhona vele ngeke nekahlaba phansi kodwa lenhlelo ngibona ukuthi likahle ngiqhubeke nalo liyamakha umuntu ashintshe abe ngilomunye lenhlelo hayi ngiqhubeke nawe mfundisi nawe ngiqhubeke libe ngilo nje maswati anilalile kakhulu athi-ke maswati akulahlwa mbeleko ngakufelwa kunjalo singaze silungise umnyaka emehlo lake ngingasahlaba phansi kodwa liqhubeke silalele lihlelo likahle utawuthandaza umfundisi welasa siyabonga simela sitawulungisa umnyandla ya ingodi uthi emehlo ahlaba pha ubona lokwendekako kanti sisike ehlelweni sidama lokuthi lokulaba kubonako labantu abashabataze besabe nekuthatha akumane kuphele ngekuthi umuntu athi ihlole umuntu sekahlolile bese uyalibona liphutha lakhe emva kwaloko bese wenda njani so uya phendvuka ahamba acolise lapho nekhona kuze batokhusadeka abantu labasha ngoma lokhu kuluhlelo lankulukude la sithi khona salenima ngoma asiwathi umhlaba sisogcwele yini sehleleni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo siyakwamukela sawubona 2406 inombolo lapho usishayela khona ngoma vele banvana bafunza ngani ngekubona manje lo munye usothatha sinqumo lesilikhuni kanti ufuna ingcenye mhlawumbe kuye bekatasiye ngoba ubonile lapha sikwendekana angifuni ke mina kungehlele lokho bese into sethamba kahle ungathathi isinqumo awu ngoba ngibone lapha kuse kukhala umzaca lapha hayi ngeke ngimele lento lena noma lo yabamwashisa emanabukeli kodwa sikwaba nama dispose mfundisi laba jabhile simelane ba introduce a wrong culture ba letha umhambo longasasiwo ngoba wesaba lokuyawuthatha nje uyalifuna lolibisi manje sotawulweba ufuna lwebe ke manje lolibisi lokungafunekile thengomo yakho angimukele wegcina mlaleli siyakumela sawubona yebo basakathi baba ninjani baba hayi siphilile babe njani ngibabe balesikhuluma naye siphile saka nemfundisi ngala imbeleleleni eluso nje siyakwemukela nginga yami lapha ngibuka ngithi bamake bangiyabona abayengakabazi so nje likhaya lihle bengisenabo make labangidala konke cha salongisakonke ngiyalobo ngedbana nje anginalutho sokuthi ke lo myema kufuna kushada ngathi uthi ngenta njani bafundisi bami senengwede ngimshado ngathi ngimodulile ngeke vele ngikhone manje songathi ngiyamhlukubeda ngiyabonga basakahle bami siyabonga babe noma alele uthi simbonge sikubonile itolo lokho mfundisi kakhulu mhlambe nangabe lija lalitekile bese uhamba ke sekuthiwa hayi sale ushada usike lapha babe unebafati bakhe babili manje sositomya ufuna kushada yena uthi kuyamdulela siphuma njani le ngiyamfundisi sikhulu impilo Yelikhaya lela ufuna kwakhiwe Yelikhaya lingabhedliki ngaphandle kokumdulela nje simelane nangabe wabathatha ngalokusemthethweni wabateka angeke kwende
Okay. tidamshela vele qaqqa Yeah. kwakufanele lo make la kusho kakusho leqaleni ukuthi mina ngifuna sihambe kanje njoba savele wangena ngalendlela la ngena ngayo ayisekijika nekona Kanzi ngilaba kanjani mfundisi laba kwendawo umshado kuleli vela kaNgwane lo semthethweni ungemihambo lemibili umhambo wesilumbi nemhambo wesiswati na uhamba ngesiswati wateka akusho ukuthi ngoba wena sowudekile sodawuthatha lo munye kodwa na uqabanga ukuthatha lo munye uyamthatha umelamise bangaze bafike eshumini nangabe unemandla ngesiswati umshado wakhona ukukhetha kwemuntu lokho bese ngala sekuyashada lokwe-ring nekusayina lapho uthatha munye ngumthetho wabantu wena emazibuko usawutshela umlaleli nje lamhla ngoba ngihle ngidibana nato leti ngumthetho wabantu wona ukuthi yashada nawushadile kude nje lokunye lokukhona ubheka mina sitawuqala lapha simelane kuthina lofuna kuthatha phela okay uyakhetha wena ngiko kunale mhambo yakhona ukuthi wona ngabe uthethe ngalesilumbi ngoba lokufana nempahla simelane ukhetha kufaka skidi nomfuna bluko lelithi kude ufuna ukugibeke nangabe so decide ukuthatha kufaka skindi wena ufake masokusilamathe njengemabhuna ayitolo ingumhambo lokhona ude nebelumbike lokho le ngalendlela kodwa belumbi bakulandzele embhalweni simelana ngeke kubalekele lokho kwekuthi ngesimiso saNkulunkulu one wife one husband okay cha ngicabanga ukuthi siyawuyiteka kahle siyayinweba kwalomhla besigoqota lenzaba yebo ukuthi yini ke sesitholile ukuthi kunemuntu lokhona abe angekho kubabe kuyenteka khona babe kupha akekho nakumake sitholile usukuyenteka uthi make ukhona kodwa nje akekho yena kahle la yini le bangaloko sathola ukuthi naku lokubangaloko siphuma njani siyadihlola siyabona sivele sephutheni siyaphenduka siyacolisa mlaleli ngalawo bosovalesile mfundisi angivalelise mnguni lo logcina ngayo ithi ngasikhathi sayo kodwa nje yona isiBhayibheli amen ngalawo mlaleli ihlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sishasi libekala kwalomuhla libito lami ngengivele ngwasimelana sibongo ngiyawuvela naseviletako ngekuvuma komdala sinayo lapho umfundisi babe dokotela Reverend JV Mazibuko kwalomuhla sithi usale kahle